neche bono mambia chinse ntunde ntangani kabisa muroberi bomo kemia radio vuna 102.0 FM kera tubu kuwaligani kegi mali tukeligalia lero tiza Tuesday emerongeberi sana setone chitaliki mutinyu mutangani kegi mu mwaka gwe chiribere merongeberi nice sano se umuroberi bomo kia being education motivation Tuesday. Umeamka vipi? Singenchunga sisi kunigere iko vile nataka. By the weather is dying, the weather is how it wants to be. Lakini ito kwa liga nyomo tegereri kigima somoro biribumo kemia radio vuna 102.0 FM kera tukusanga suba mubuna botambe wika kianda chiricha maragoba ndoke the boss lady. Ndoke the first lady. Actually the weather is dying, lakini sasa ndio weather mzuri ya kufanya kazi. Sabantu bari bako simika boni genja nywari. Sai watu wanapanda, bantu bari still bagendrete ko gesa lakini no wako sabantu bako sababu ngabako nywari bitume gusoba uri gusechinchugu ntiro mabiya lakini ndeka magasungu nyagwaka kare kidogo tu abo kwandikira indagira ebe lakini sabantu bako ni bikoroto abantu bako ni chiswenta abuna abantu sai bari no mugo konshot ndo bakoro bontuli kabisa abantu bako ni imyaburi abuna abantu sai bago chinga na kogoka mono lakini tokotebenga kazi ni kazi tufanye kazi na litorari ekitokore karibu sana somro beri bomokia isana neno sona lingo enoka yeah okay, it is a very chilly amazing morning. Ikiwa education motivation Tuesday boss lady na first lady taragenda tambe mimi ndo birtu aliko sambunga sijui the adjective follows the proverb, the proverb follows the noun follows hiyo story ilikuwa inaendaje sijui an adjective cannot become after sijui and yani story nyingi yani kizungu achana nayo. Okay, of course nimeachana nayo lakini hata mimi hiyo kitu ilikuwa ni nisumbua sana lakini kama hata ungeipata si ilikuwa inakusumbua. Mimi nimesema ulikuwa unangoa sana. Nilikuwa nangoa. Ukisikia adjective unatafuta noun. Nilikuwa na ama adverb. By the staff alikuwa jibanga boke kama kichoko ikakosene conjunction yale kukora moino. Ilikuwa ngumu sana. So that's when I time got you it is an amazing it is a chilly amazing morning. So it's a achana hiyo story. No jenga by the way hali sinamna hiyo bakatakate magali lanya na Kapenam hali iko namna hiyo kabisa enseni go yasungusugu lakini nchomo watekerengo gotebinga onya ya noria ogosibelia abantu chianga mama fua baba fua ogendrete gosibi chianga senjera abene kabisa posilia kondigelia koteka baba fua baba zia wajaifua heri aende mjei lakini si wako na laundry. Yeah, maybe. Wako na laundry wanaosha watu nguo for sure, yes. Machines. Wako na machines. Mwanaume atakuwa na laundry aoshe mtu nguo mwanaume. Yeah, for sure truly. Okay. Wala ni ukweli. Acha kuna mashine ya kuosha vyombo lakini mosaja takote nina teko tonga ina kwa ne statement ya kora. Tembe huku. No ganda mu inogali na wako nyora babafua so nako ganda go sibichanga senjera bene kabisa obega radio vuna 102.0 FM munye ruteta asakate goti kate igoro mete chikotre cyo kolru go sibia mente yogi oyo ganda to kuburugere bya simo ina bonera tegerera sengenchonga muroboli bomokia ochakira simambe yega ya bono mancho mo tegeri na kinga ngombo atero kombo atu woka simetando yosi ipi kuchagara Facebook, X, Instagram, TikTok na YouTube etore live otobwati woka vuna radio vuna 102.0 FM above all Joseph Oboge sali otare mo kisimi on Thursday ngocha territoire lirinte ku ngobo chino nalintegete engane yo yebekensa se egetabu kyonga ki tutuburi abategereri nkike kugera abasacha bangi tugusibichisani ngiye kugera abasacha bangi tugusibine chianga. That is the question we should ask on Thursday. They are digesting it. 0785102102 0704102102 manana bwakire boronge
yanere kimata kuruma choga misesi eza yato itono mubui yamona asonga so studio na bali ganirini ande tiga turaburi omunguru ringana eri mabiri omotenta tanya sawi to ligoro mutongi goro ne so mwana no moikomo teno yamona nyasawi ta sengenje yake ukyo yamona watu wanchire se abene tatu ito abami to basoiro ase studio data na babikira sama gokao oneno bamona barabugo ikachensa kianda to gukora mona barabu monene yamona eno ise nande tugoba kwa ego bonene na intuna batagereri wasabiro to ene mayo wanche tatu ise ninde kerto ko wasiriana na barabu ubuya bwa butuisane yamona tigira sore go ikachensa to gukora mona ya makasiri tere Yesu Kristo mwana sana kiyo Amen. Amina. 0785102102 0704102102 sangana into mambo yega bona ngayoto bwatere to kurwa senchera bena somuru bule yoga bumukia na unafanya nini? yes Na wewe utofanya kubaratite onye kule uburangetime well and good lakini onye bimo byao birubiya wake up, stand up, know your what ama know what you're supposed to do. Vuna Kuna kwa bwatire kinako chesa mechanya mirando jena wata aba sasa ngo si bakende nki aba sasa batali ko kora ota ukeva sio kuumia jena wata mama mutana sa timbo ne chikaya banganya kolinga igana abre tomo gondo kare ne chikaya banganya kolinga igali tukolinya kwere uya kabisa. Proven wrong. correct perfect yes amazing good fantastic Magi. fatabagojas Vipi? Vuna hello Vuna Hello, Vuna. yeah Wakire. Bona ndimokio natindaga ndarero. Kwa tu murire karoka ari nyagitari. Ndu ya ne ruarite. yeah Lakini na zile kwa ne teresi nse gare no ari ke bawokiaye. Kare kwa ndi mu do ngeba ne teresi nse na gara mu kwa. Ayo boge. oh Ale ne muleri gaiga. Arabuganga kandi banguze de bikorodo bono ora ndengo nya gotonge sinda ganza ganyuwete mbia mo lakini gento mo tama tena yagema so ko siri yanga mo gungu karo ora kina garata yo sabuti Vuna Ayo ilo radio Funa. yes Ayo boge. Biore. Borongende Ajara onge. yes Bidige matine yani gendonge liposaja ata karo yo whatever karo mo kukwa ta ina yo go sibicha bana inki ya kachira mama kita sibeli ne ta ta inche na yo usa bila yo wa kaba karo no kibango wa ka go chali bado ko kanye chale ko li ka mo kungwa do ko be Vaminto. ko bua karate mo ko sa pa buya bo be Andi buku ikububu mukungu Vuna. abarari bwakire Wakire strawberry. nera por kalfana birongo mbere ha to kontambwa ibana section ya kabirende na rumogondo ne kyampa na to kiriga kiri sari siri yara nyora mabere bantu banyo cha bine sekende peiga halo radio Funa neno yanere kimata kuruma choga misesi mokione mbwate tanya bigene gware nkonya kuigo saigo chose bugaki monena nintu nandora atara limora arore gware yaituna twago chongire Wangira batarenda. kagini njungo nakurange iriorore gware munankorose One tugucha monena bakosa gasi licho. gasi abagaka tiga bakore sigasio siango gumiti abagaka mbaroma ete munango kwana iga bagokora sengenjo yo kwenyorere ndagira yemesa gusibitianga biyapi ekibangete neri yabangi nenke neratasi Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Lakini yishunga okay. Nabera toki. Hii pointi ya ine rontaite. Vuna. Masai. we Vipi? Happy New Year. awiria tu Umepotelea wapi? bado niko mirongo kweli Kweli. haki ya Mungu Mungu amenena tumefika hii mwaka hata naomba sana Mungu anene yaani niona tu madianya kingia uongozini haki ya Mungu nikiwa hai Matenyo tangia uongozini?
Haki ya Mungu tu kweli, kama ingesa kama Mungu angenena. Utampigia? Mimi? Haki yangu iko mfuko yake, haki ya Mungu. Nitangaji. Asante. Haki kweli. Alafu. Mambo ya gasi kwa kweli. Kuna haja gasi taka kama ni uwezo kama ni ugari. Unaoshaga vyombo? Hata hiyo tu kweli nitaweza tu kweli. Pole tu nejia sinitalau. Lakini nitalau. Nitaoleaga tu lakini ukasaidia na gasi lazima nimsaidie. Okay. Thank you kweli. Asante. Asante Masai. Yes. Asante kweli Sali kwa kuniwekea ile wimbo. Vizuri sana. Haki ukweli hata nilifurahi sana kwa kweli haki. Lazima tucheze. Sasa ubuga hapo. Ubuga amesalimika sana, anasema ako sambamba. Vuna. Vuna, hello. What is smartphone? Iganta iga. Ayubwatere tomokia. Watere takoro yatere iga. Na rure mugono bane tubango abora. Bonde ante kare yana iga marasi mabwesiri. Abe otabo. Asi mapare gasi obwesiri. Aoshe vyombo. Oshe. Awatu maneno yake hiyo. Asante. Vuna. Dolifuna. Atubakira wana. Wakire bia. Atukubate ke bakurangise itobure. Lero gorukuna rumana bombati omunya. Kayubwatere tomokia. Yongo tangu atukuru urangise die. Kiki okora. Die. Sumango tonga. Okay, sawa. Koromukia. Ya mukina otonya kotonga iga. Ntonga linga mwango silenga mna no sani ntogo sibia. Mori wo sibia tata. Togo sibiri di muta iyo. Vuna. Ara ndio funa. Just ni yo musomba kulo matoka sibia. Kayubwatere tomokia. Nande nyomba anda takaya tekibana kimusani na kumugongoro ryo nyomba mwane. Wana ile mwate bingo musacha anga sibichi anga na to sibichi anga. Kusibiore? Akini ndo ba anga ki. Ayo musomba. Taliye tuwateba. Iri musibie. Mukungu taye mukungala ngobina sibichi anga. Yani to kumakonya gakera che kumbeiga. Lakini wango makonya keraro. Lakini wende ba anga kiro musacha ko mukungu ko lakini zindi kira kinkeyo. Ebi. Ikabona to abinda bira binosi by'umusomba. Akina no sipipi de Santiago. Asante. Aya, karabongorole bituma wana nezikiru buna. Bango ngene rero bintu na bibango sibinaende barose tiyo botandare gotigeso na rogo. Mobasibia. Asibago sibakwebisa. Edi uti etemte benyasi. Nago tebiga. Na bibago sibia. Ebintu barose tiye tandare korocho monto kenga ne tiye tandare gotigeso na moino gozo gotirogoro. Ikine kiae. Agusibeli bobisi. Kini manyango mga kanero koboka mandi. Una gosibie bintu biria arafu moino na goteba nje tiganga busa ga tukoni na korosia ga turungi nae kana gosabusie bikombe ebyo. Igo. Ane tiyanga ngo sibibale inu tiyamba tanga mbai go sibiti yanga. Tiyanga na rabaga kamange bagwe sibeli kwanze batanga bangi na mbai go sibi yanga tyabo tyaraba. Ige gasi eyungo korabale. Omukione nonyo bwaterete kiriri inserende nae gekende tenje ni nali. Lakini mbako bwatekanya bali ni ya kiriri ya. Vuna. Ayagaba na musita na ba for bwakire. Bwakire. Jebona ngo na ba te na rusio weli na kuna bungo na koane kera. Mai tinga mote go semu iga mo ko busura no apa for ta go tini na masivyo go bora weli na gu. Oke ndo busura ita kiri tali on kita to botu. Acha to ni ko jamu ita kwa ndio musita ti ona no to na to na korosio go twaiga. Kai. Hello. Bwakire bia. Nakike babo. Mbia toro mukia mbia tore. Kira nenge necha na so ile kunyubona na bashurukira ngombe. Omungina na yale ndo gutwa bateria kona korosi neke na taranga ineria. Agure mo changia igoro yo sibindo. Nomokonye gusabusia. Ngira to sabusia bindo ra to katayo makyo kora go tiga to ra le ra ba tiga tindiro.
rende one gatoka tayo nyatigwena ritiko sibyo suria na kigeko iwo gocha komitorera neri ruwa rotirirabe ogo sibi ogo rugera gogo tuguta dageka sawa by the way hata vile tunasema tunafaa kufunza watoto kuishi bila yani kumenya bila wazazi because you never know the same way abasacha bamanya kumenya bune basubati batayo sibo tianga uoshe vyombo ask yourself why umusubati atangane god forbid gusira usigukwa muntu mani kurumagenge mbere akumuriki kurumagenge mbere omubwati tiango tebi embonire Salome rero tiganda ateo nanda basacha bantegerete bangabere embonire by the way tima tibono ganga toko moche usemba subati usemba gaka embonire basacha batwalire Salome chinga eni musacha karwe gas for example nyaga kabwate kibarua go soka igarende enkoira na kali maragoba nonye tari kibarua nonye chire gutara yeni nonye gekuru tukiria sokera utisukutago kuna nko bangusare omugaka kubuka mambinga negasie guchi nabaruche kene kyamangana cyangana bacibangire gaye gasie niyo kurusiga abeke ategete ayangere mubekira samako kayaro tumisimire gasabavol umubekire yangere samako koga amatinga eyebeka akugutura ngata kucigange yange abagaka tikamangana yoko balezi leave alone kurusie yanga first lady kokora gintu kiki eyange gutwerwa na bako yororege ke gutwerwa ene gasia bakongo nabo kwego etweru ngini gasia bakongo nane mambia gotenge yange ni aronte kubeka eyu etwereire atigete arose ke gutwerwa kayetika ke gutwerwa nera kotinga eyange ni aronte ke kokora gintu kiki ni aronte ke kubeka lakini basubati ya twesemi no chiboniga twesemi Salome 25 twesemi yani niwe tubono bebe kranti esiri ka Valentines bakemba ronko goga gochaka gotebanga nga men's conference tubwende wesemi in fact mugaka umukungura hara nyumba kirekiri eyangeli twirusiko kagochaka nganga mekujigasi kwa mategenda anoro skali ya twiretu lakini lazima utaenda kwenu kwenda kanga matembero Ajere ngoba semia kidogo. Nsemie. Yakungaina bakongo sika. Tindi kubangaina babol mwana liri mbwe ngao. Bakongo siko gaiga. Kile kile ndonje ndako semia mbere ga habona singe jonga. Bako gandraiga. Ngogarole tinyo moche wanda wange chibude ke singe jonga ya mangana gwate. Like seriously, so are we competing? Are we in this marriage for competition? We are not competing. We are not competing. I'm not there. We are not competing. Why can't you unhang the clothes? Nkwanoro bituma kurusko. Salome. Nkwanoro bituma kurusko. Nata miaka neringa bugate. Chiangari sikochire. Karantegerera. Nkwanoro bituma kurusko. Chiangani sikochire. Ebintu mbikuganyete gari. Engombe noere moringo twerwe ende bakunyera mogaka kabisa kore kante magore kirugoro iga onyaga kabwate simi esimi yari gerretiga onyaga kabwata gatabo ga story book kunya gosoma nore na ga story book embrango twere ske bintu byonsi pino mokungu biganye tanure ingene gasi yabakungu otege tore terwa mache bakayo gwesi byobosyo obekirwe ryoge brush otere kirwe mese goronga bono sibya maino so kucha to kunyera kuruzi ryogo rire gali subate bwana nganjere ngoboli turachenje umukondo kidogo ngoboli liboli kego liboli lizi nini wanjire kwa restaurant nabo nanchire kerachi bazi chia babolire kerachi bazi chia babolete pimo tabwati kete ndubwati no te kwa nyara hauna nguvu una uwezo sunataka ni kutumia hata ya kununua chumvi. See, that is a right. Unaona sasa. It's you, that's a right. Which right? It is your responsibility to take care of. Lazima uni take care of. You have to. Yes. Whether you like it or not. Correct. That is a right of responsibility. Also, you
koni abana koni chingbori koni that is a right of responsibility, full stop. Let me tell you Let's this. not argue. Let Mambo me mingi. tell you this above all. Actually nowadays, you know, even tombire tokunya watabo ninga lazima to change. Omokondo yuweka to yutige togende gochi. You know nowadays, by the way, basubati na bamenyete basacha. For your information. Okanyana moga omosubati nyomba nero kugore chumbi, nero kugora mafuta, nero gwakane rent, nero korora kyabana bagosome sukuru. You know, you men now you're becoming lazy. Margaret, From majukumu yenu. Margaret, Hadi kila amuka. hadi majukumu ya nyumba. By the amuka, toka kwa ndoto. Toka kwa hiyo ndoto yenye uko. Sina ndoto. In fact, you are dreaming. I'm not dreaming. In fact, That is the fact, and that is. Mbwerte kwa kama komo. Boni gango tebe above all. Abasubati bari sikali bako koromokia. In fact, abasubati bari sikoli. Omosubati agwaka mujei uje koroka kama mjengo. Unadhani ni mwanamume? Unaweza dhani ni mwanamume. Lakini omosubati yamaitenga natafutia watoto. It's not a must for nowadays men to provide for us. We are ndara wantoa koromokia. Amangana yugo tamenga netibe sama ko dotomera na mwate baki bituma bya twerwisi ko ngawe ngeti is the responsibility yo mosubati we cancel. Buna moko genda men tutaleta women's conference tuesemie nekitobwento kutiga bagaka be rose by spirit chianga be yakrativa nana bokwandike tumambe gundere nyomba ngaho ko baro musacha bimera makonde nyomba ingone kerete chiangejo no musacha na bakwandike of course naweza kuwa ni mimi nimeandika sijakataa tulia tuanze vizuri okay ingone kerete chiangejo musacha gosoma kongo no musacha gabo bishoni kubwati amutangande koboka gege doge ngangotanga kubuka ngantanga ne kubuka nkorose ndagera igote ketete no mukungwanekire okay omukungwanekire okay tumara mukungwanekira okay ege ndo musajara akore no ko sokinya barati kuruga ari anye na chiri chinziaga nyebe ko chibweri rogo gali go sekori rogo gali enya ko romaroma rero nyabarati muri go sokia rero muri go sokinya barati gasini ndumwatigera hata ngombe amujue in fact wanaume sahihi iso kubwati inamba neri yabasacha batamayitino no gusiba ngombe bwiri musata tamanyi tuko kama ngombe men you are becoming lazy some of you tari bonse lakini some of you are becoming lazy okay yutomo kungwa arusi ngombe asoki ngombe kuchibwiri lakini nimeona ni makosa ya wanawake. Mbona tunabeba majukumu you know if you want a title ngaona salia tete kurukunga Salome Obuoge for what purpose for what no you see again to kuligere you just don't sit and wait mwana kwa amago ngabere tigantu mekeliete you work you do something you better that husband of yours amanyenga nabwate responsibility sabwenta ko kore chibuta bwenta nakito kuba better sali last time nga kero umonta buriro gukora berisiko aetem kore mistake yo kurangirinya rebe nga no anko nchura ngakira umete bachenchiri story ngakikwamurete kwarankwete muchotingiyo karuitire natare tindeka iko kwarankwete iko tingiyo apo mata tikutira lakini tamaiti tani no gutienya konyina baro chubunyansi bunu wagwetoso wa nyomba you are becoming lazy oso chinyomba but anyway ntokora monjole women conference twatebere nkoreta turi ribakali mata ari bakungana nenjera bakoreta basubati abange na gutwara basubati abange na gutama majukumu ya nyumba gise bacha kitokutama valentines hiyo ni majukumu hiyo ni kutoroka majukumu unajua ukitoroka kama hujaletea bibi yako flower hiyo oga ya 20 bob hiyo ni kutoroka majukumu bako na men's conference matari korokera ninjera bakutama majukumu ya nyumba na ntutora kirinja to 10 metu simple kana kia mangana ngelinga abakungu koikabagendera ko compete na basacha lioka that is not competition naende mba konyara kwarore koikabagendera ko compete ngana ba konyara ko libinda basacha barakore koikabagendera okay vita ya maneno tuliwaachia sisi that's why moroje jina kirega na ara wategerera na mogoteba yes vita ya maneno niliwaachia lakini abakungu ntunto bayateri bagali ngaki nukaendera ko compete lakini we don't talk you are not we competing just do it if we
what will happen like No, it is a motivation this morning, Ban. Man, don't wait us to do your work. Everything. Don't Tell you wait us everything. to Your work. Oh, You don't okay. say you Eh, have a tebanga ni kazi Sally, yenu. wake tuna up compete. 5. We are not competing. We are not. No, it is Don't not a wait matter of us to competition. do your work. Don't Not wait fanya kazi yako us basi. to do your work. Eh? Esibeli Kore cyanga kazi yenu. ebangusere bikoroto yakire cyanga cyage basi na bintu binde biratoke gabo ebyago, lakini maneno ya kungoja mwanamke anakuja, yani ukuru bikoroto kwa rute bikoroto rogabo, you don't care. Enega sio mukungu nabako hugo eni tako bwata no nyara no nyine na mate itikire nyumba lete no nyine dasta itiko chigate beneke enega sio mukungu no gotacha mate goronga nega sio mukungu, you know ni ndo tuwagali. last time niliwaambia ane tegangiro ole ko batenga ki what a man can do A woman can do better. a woman ene ara tegamba bekiro mo tumoro lenga moro range mubwate bone role nene mugo play asenka singenjonga Hata wesi Kendo- hata hata waisi- wesi no tomenya. ata waisigento kende gyosi mora nare gukora umusata na bago ekora nanda gekore buya mono Lakini tali gukora. ata waisi inu yani uketigamba tigero umonguru angyo nabakonye erinde moche kororo Joseph basacha Like, mo moja kororo some bora of you esimba getwerire okagenga neke moni igomba reba twerero bona tutega ki twatwerero na batoko bakonya Tuende mapumzikoni kidogo. Karondo chichi ya butokire 40 na iseto chitageka magegainye chia bono mambe, lakini abasacha do your best. Ndoke the boss lady. ndoke the first lady. and above all Joseph Obuoge ine nomanyete buna radio vuna wetere birango bimia mona bire nubute noti nere radio yoke tegrere gusiengi mane siyonse na maene tuachire chimbero chintindi ilikoronge ya mangana boronge tibobo asenge tuachira iliko bosesenia stinjira chonsi radio vuna 102.0 FM tosase niwe kirengaki Alright, merongene na kienda cha dakika cha butokire magaye chinsa inye chavo no mambie ntunde tentanga ni mejumuro biri bomokia kirato kendrete gusanga sobwa manchoko ndo the first lady. Choko ndoka the boss lady. and above all Joseph Obuoge So lazima malizie tu. Ndio ni above all. yeah But anyway, being Education Motivation Tuesday, but we've motivated men out there. Now we are here. We are here educating. Apparently, we've educated and motivated them. Yeah, true. Ikonga babuatero. Wajua majukumu yao. But anyway, I think wangu iga kusiri tukulia igoro. Over 60 students kuruase eskuru ya Marias County area Kericho, Kaliet Secondary School kutoka imeya Kipkelion county ya Kericho buna nateba ana buti metinga impagendrete ko nabira toke ngabandi impagendrete ko genda nyagitari gose ngabandi barude nyagitari. Apparently ba ziri tunyagitari asengencho there was suspicion of food poisoning. Ndagera baliete Ebuate sumu. Sometimes it doesn't mean nga kutwale sumu ngano muntu osena bali chikuki chabe gete sumu mebuna
ng'aki kurukura tanderati gose gento kena bigotokanga ebituma gusonye n'ebituma na bigotoka ebituma ebiga konya byabeire byakoroire gose byakorire gento keke bigotoka Byabeire mbya no yeah. bobosi gose byabutere stomono bono gose eriogo riri buna bikobeko kende gekaba they were contaminated abana bagachaka gukora umwachinda after eating bagachaka go diarrhea boigo vomiting ekagera abana bakaira nyagitari it's over 60 students abun bali batebetwe nabigotoka ng'ampamento tembagendete kugenda nyagitari gusibuna naye ikagoteba ng'anda ake abandi mbakorete gento keke mbagenderete kuigo bobe gusi abose abandi babere buya does it meaning anonye kere ndagire kugenda school abateneneri we have storekeepers ndugwatuli utenenete era bune ndagire ko swabune ko ba supplied is amani are we blaming suppliers aba bakurisive store aba barugete nkende barute to usana abana abaiga konya ba chinda chiabo chia usimba tata gitekoragira lakini of which it can't be sana vanda tebenge bahati mbaya niza kwa ni bahati mbaya lakini tawata balitanga kubona bikuze mno mubiri enkore wasera lakini despite nga ni bahati mbaya I'm blaming abantu abakoire ndagira sisi skoro the suppliers ekero maite ndagira yao ya very resto sometimes inkorrolinga tigangembe kwarodi tigangembe can you imagine nge ndagira yo gatabanga tigogembe ayo monyene no yiri ni familia yao ebole ayo monyene no uri ndagira ora tobo sio boiga gose ni bitumanya bari ite gosomo chere gose chingende gose ndagira ndi yonse aye no yiri amo ni familia yao salingo ratoreti skuru chinyingo konyora abantu bakora tacindagira ide cabbage gose skuma yani munta ite cabbage gite bwatari konde bakichinyambu no chirimi you don't care lakini goika manyinga bari mwanya bantu sali despite nga nechibesa yenkuri gitori no muketori lakini manya bana abantu kwirire ndagira nandi ne mwanya bantu bari ligiri ndagira nandi bona ayo kugenda kugura ndagira ayo watomirwe ide gose no mu principal gutuma agosimba limo gatenetisto ndagira yo kwanda gwakora ki kwachikuyikura so kwikuru na biyo to gose ne connection yuko bwate bano ko for example magi imaite Joseph Oboge na ndiri matenga Oboge na bwate sto con cereals namnyo kana chikuye bituma kuruso Oboge I don't care nga ndagira kia madara yira toru tsaba nafunzi ni chibenga nyabire 3 It is not the first school tokorora food poisoning ekaba reported. Remember there is a time amabuka ali abana bamenya ko tikuwe over 174 students batwarete kurumugo ichinga nini about food poisoning. I can somehow say that maybe is the way bago store and agri school and okoligereria most conditions chia Kenya ga weather conditions it is either robokedu osiliberera so on those conditions endagara na bego saleka era ko dole endagara nyinga ko tabanga store in a cool dry place cool not freezing not very warm you see there's conditions that endagara went okay it depends also endagara and it depends also eliogo preservatives chibekira sendaga na wako nyalekananga preservatives echiabe kiruchi nyinga as chita gwendreti yabosi robo bosu boli babosu that's food poisoning you see so it is a okay and we say this engaki amatuka maeganga ne bonete chiskuru store chiabo chirigereri go say suppliers bendagera because a school has very many people bakoragera on a daily basis chakara breakfast to dinner so it is time that went to but all in all ni tunasema kwamba wawe vizuri haraka iwezekanavyo kwa skuru hiyo ya Kaliet Kipkelion elinde wa
it could be abaibuli bono batebigo si mbaratebigo abigo toko mwibu naro kale Mombasa amesikia mtoto wake amefanya nini, amekula chakula kibaya ama ako hospitalini sasa hivi metena bo monta kuchaka kuagana na from nowhere to what transport inkui bangete interview. There was no plan, lakini rende let's pray for the students to get well very soon elinde bairanira masomo abo kweli. 0704102102 0785102102 Kirugo Sangamo 90 Vuna radio. Ala radio funa. Yes omusumba. Nkianga tena na veli school kwa kinda gira bana bange. Na wango badenki kyako bera mpaka bana bari mutsinda. Why? Indagira twa sokobe kwesto mpaka hebe bose. Indagira bunye kabe ikiacha kuri muhondo yeyo kengima. Esuguma yayo kuri muhondo yasibibu yayeko. Lakini ibintu biri abantu bawo kiga kisto mpaka cyabosera. Eki kyako bera nga aba hinne ndari mu abana ndagira twa sokoche butesto mono. Eyende sare ke bunye bone kabe iki Pero da kabeji aje kumo yani kabeji abe kwesto mono nge wiki yemo nande ndo so wake yogo nande ba ma ko lendera abana na kiyo ko era abana ba ko raki abana ba ranika indagere yaru mugondo igakenyima yasibigu abana ba yego bona abana bunabwe kango renga bari mutsinda ine ndagere abo sire sto baetu yaman Hello, Letofuna. Wagire buyabaralia na ogire sana iburi buyanga mwakwanira goja onye tali chiza chiko chikia tofora no mochata no mwakwa no motanga ni tali chiza chiko chikia nde manjege ndo na kunege tanga ni chema no mochata oyo bwa banafunzi barwalire Egiye ko gero mosata ko benya matuka mange tigeke yase mokae arosi endagira nali nseko buya wono ngito no mochato royo togo oyo mwakwanire go abana ngaba iguru bo njege ndo nakunira kego na kyuko chikwanyora nonye no monte ngombe ya arwaligu ekero ya arwaligu okani una asa matuka bera tatu baso kama amabere okoreki oli lakini omuntu wo menya gwake esabu ngase ngenjabu atiranyire kyombe ngase ngaki onyera afichi hoteli abantu abageza bali kunji hoteli yoka osukwanya oromonto osimeke tosinne kabiji osia nekiombe kuruwe kiombe oko ase jiro ojikoni parabubanye neti balikoli abana baminto kimbo ati Mr. Ford yamo omu hoteli ole tufuna kabisa bose sindigo sana abana baminto abali baitewe mwankunire anu korega abo abantu kwana. Okay, thank you so much tukugenda samangana maya sinchira yobwenge sana ichabona mambe tumirane ntunde ya kabero murubiri bomo kemia radio vuna ndoke the boss lady ndoke the first lady and above all Joseph Obuge. Yevuna FM 102.0 radio to Minero. Ayana mangana maya asenjera yowe. Chinsaisano chabo no mambia mangana magia senchira yo bwenge radio vuna 102.0 FM heretariane ana barongo
egati yabamenye korwa se county ya Nyamira ni gwa bwate sirege tambukiro kyabara ikorwa gusi gochamo na kubwate siganga yoyo kabere mwaziri ya serikali enkoro Fred Matiang'i yokorigie kerogo kyobara ibwense abamenye abo hanene mono korwa sensemo ya Nyamusi ego babaganiria barayibalia batarao koboke ngane yugo chamo na kumubwate se Matiang'i rikorigie keroge cyo chinga kiboyego bagikerio gotigwa magega kwa rugongo rwa gusi hamone serikali ya Kenya kwanza. Aba bwatani be kanisa ya Adventista ya Omosege egotoka se district ya Sunekai mebunge ya Bonchari ego bagendrete komochia conference ya South Nyanza ase chisagasaga chene getiwe ase nsemejo kurengana negati ababwatani abo niko batebrebuna niko babeire bagotuma mangana abo gochia se conference aswe okwemurunganeria oburayi obube bomorandia oyo ahora ase kanisa yo ase kurende gatambukiro kende getana koimokiwa gwe kabono na bono niko baganije gatambukiro kyabwango koimokiwa ari umurandi oyo hanganyiwe korwa ase kanisa yo batarachaka korobekana kwemurunganeria oburayi obube. Mate ya Lamek Mayaka korwa omubacho imeyanyamaye county Nyamira yaganiriye umwana wabo kobwato kwa bono engana yabwatesiwe munabarayibe kyombe kya agenda 27 Lamek Mayaka noyo mubwa basaibe korwa sobo chinga kya bureteri tuko ria ejuma kiaeta ase goikera boniga ataramanyekana asaberete nigo baganiriye Lamek amanyekane asaberete nyuma batarachaka korobekana na senchura yobwenga isano nemoni komanya senchura yobwenga isano nebera senchura yoboikerano kurega radio vuna 102.0 FM heretariane ana parongo oyo noro mwerio wamangana maya asenchira yobwenga kibungo gya kianda orenda agantebya obuya bwane bwagoisanire ekiyagera chinguru cyane cyaikeraniriye asoborewe nabo ninye amarewane asomogoko eryo chinguru cya Kristo chikaranse igora asende abakorinto ya kabere 12 kibungo gya kianda orenda agantebya obuya bwane bwagoisanire ekiyagera chinguru cyane cyaikeraniriye asoborewe nabo ninye amarewane asomogoko eryo chinguru cya Kristo chikaranse igora asende abagosoria gwetanya chimisano abaigeria emerongebere ase chinkoyo chimisato na merongetane tatu nagagerenya ngawe yasokire gororo sana yasoera se binyoro chisezo igachikurerane ime yebiti emerongebere ekeminano nekemo ngale raro go ikachigoli chitonya egento kya rosura senko sia ngombe EPL locheri fari abwire sirimbi yatebere 20 kasi nekerenga nekemo ubunyangongo twaikiraiga frango kuoyo sante sana oboge wanawasha moto fire pini fire ebiminano byonsi live haya omwancho moteli amini usiamini eri fari yatebere nga 20 kasi korwa KPL EPL nipe tu dakika La Liga Serie A na Champions League yamamberi na gotebya
soike zero pressure otegerere Professor Franco Koyo. Haya lero ndero ichimbo lya konkiro mwancho motegerere akobwato Kevin Tefataki ngo bago chingiriro mwancho motegerere Boge Junior Konchora Mategaiga Kunja super signing Geoffrey Ngongo na dad Mambo Leo